Mizoram Sinot Kol damdoi in a Mizoram Universal Healthcare Scheme mangturin Mizoram Sarkar le Mizoram Sinot va in khan in rim na thutlungan ziak. Good na thok tu meitsia Chanchin Thar Tualchhung Saras Fair le Self-Help Group Mela chu va in khan UD&PA Minister Puke sap dangan lamwala ahong. Election Commission of India Ruahman angin state le UT sompania electoral roll ennon be pui thak chun zomanidon. US le Japan in leilung hausak na lai chwa rare art lama insum don ton na turin in rem na thutlungan ziak. Zonet Cable TV ule oliflal engzami kani Chanchin Thar Tualchhung u. Mizoram Sinot Kol damdoi ina Mizoram Universal Healthcare Scheme mangturin Mizoram Sarkar le Mizoram Sinot va in khan in rem na thutlung an ziak. Mizoram Universal Healthcare Scheme mangtura in rem na Memorandum of Agreement hi va in khan Health Minister Pilarin Puye kai shwayin a office chamber a zi ania in rem na hian Health and Family Welfare Department IO in Mizoram State Healthcare Society CEO Dr. Laisha Zwaliral Tele Sinot IO in Moderator Reverend R.C. Langhaklianan Ming Anzia kani anin rem na ang chuan Thar November ni khatachangin Sinot Hospital Durtlang le John Williams Hospital Lungleya Mizoram Universal Healthcare Scheme Max hi manchan ani donani Vaina Max mangtura MOU ziana hian Health and Family Welfare Department atangin Mizoram State Healthcare Society Deputy CEO Dr. R. Swan Oma, Mizoram State Healthcare Society Medical Officer Dr. C. Vanel Sakale, Informatics Officer Pulal Zirti Rate Antela, Mizoram Sinot Atangin Moderator Baka, Senior Executive Secretary Reverend V.L. Loya Shanle, Executive Secretary Hospital Changtu, Reverend Dr. Kela Lomzwala, Secretary Senior Upavanel So Masiak Engle, Secretary Junior Reverend B. Zohmangayate Antelani. Good na thok tu meitsia Chanchin Thar Tualchhung Saras Fair voisom pakhat na le Self-Help Group Mela chu va in khan UD&PA Minister Puke sap dangan lamwala ahong. Mizoram Rural Livelihood Mission le Urban Development and Poverty Alleviation Department changdunin anbuat sai Saras Fair le Self-Help Group Mela 2025 hi in rin nithleng o turani a voina hon na in khoma UD&PA Minister Puke sap danga chuan Saras Fair le Self-Help Group Mela chu Mizoram hun shanga Self-Help Group choi moina le choi kan na atante until siam chwa zawzo ka an pholan theina atan le an thorim na le hlotlin na puanzar na atan buat sai ani thuwa soya SHG Mela kaltangin Tualchhung kai noya ezong te chersiama until siam chwa zawzo ka zor chwa thei be sayani ati Puke sap danga chuan SHG chu ezon nangel het nei tura mimal angamalak na konga har sat na omchin sukyang tura thiam na le theina sang nei intel kompol ani thuwa soya Mizoram ko sang changa Self-Help Group member te kut swak shal turle pho chuan hun tha buat sai ani chulom omati thu asoya khovel kal zela meitsia ten mason na huam zal zok an nei theina turle chumi konga mashwai tu an ni theina tura ham that na chop chwa chu sarkar le he fair thil tumle in nga na poimo takani ti soyen UD&PA noya Self-Help Group sangkhat zanga an omeka Self-Help Group tenhena revolving fund cheng singkhat le bank loan claim zo ka an rul theina tur pek ani thuwa soi Inkoma hian Rural Development and Administration Minister Professor Lelni Loman SHG member te Thar Tualchhung siam chwa thil chi sang chinchia na turle danglam na bik nei tura duan Self-Help brand baka champhai online market portal le broiler ar vuldan le khabu atlang zara chimpei online marketing portal chu ar sathiang lima anin todel na turle olsam zok le sot zo ka sumdon na kalpuin atana buat sayani thu asoya online in arsa an mamu angte chu cha mai thei ani don baka andu na huna an ronda mai thei tur thu asoi Income UD&PA Secretary Pulelmal Soma Patsuawin Akai Shuaya MZSRLM Chief Executive Officer Pizaw Sang Zwali Patsuaw le UD&PA Director Pu Jacob Lalompuya te po in thu an soyani Saras Fair le SHG Mela a hian dor zapani baka food stall pariat buat sai ani a hengjing a hian MZSRLM noya block somni pariat chunga khosom sari pakhata tangin SHG member somkwa pariat 10 stall somnga pahni le food stall pahni an neyani Committee on Namcho Bulzon Chwa chu an Chairman Chief Minister Pulal du Omahovin va in khan an chukhoma ataka na thoktu tur mithiam dapkhom turin Art and Culture Department an ruat Committee on Namcho Bulzon Chwa hi mizo Namcho Bul chui chu ani theinan malatura Art and Culture Department noya din ani a voina Chief Minister Office Conference Hall an chutkhom na a
akai shwai tu Chief Minister Pulal du oma chuan sarkarin apom pui tlak nam to bulle chanchin kim changjok mizo nampeng sang te huap zo tunlai thiam na thar berber mangaril zo ka chui chu tul anti awangin he committee hidin ani ti asoya committee member te chu atul ani chuan namdang mi thiam roi huama scientific taka chui atul na konga po in hong taka mala turin atcha ani Art and Culture Minister Pusila soivunga po in he malak na hi mithiam terin chana malak na ani a athiam le tui in petaka na thok thei turan mamoti asoi vebok chutkhom na hian Art and Culture Secretary episoding lianin report apek nuwa member 10 bulchan dan tur anrel ngala history chuidan peng sang manga malak ani theinan ataka na thok tu tur mithiam from khom photni se anti a Art and Culture Minister Pusila soivunga kai shwai na hnuaya Art and Culture Department chuan an tam lambi tuk nei lavin na thok thei tur mithiam lo zong khom masa se anin pe huna chut khom le ni se anti ani an na thona tur sum le pai mamo chu Ministry of Tribal Affairs noya support to Tribal Research Institute atanga mu thei be se ani MNF Party in Forest Conservation Amendment Act 2023 dodal na nagtuka total ban an nei tur chu thlovek turin mipui an ngen Voina mi puingen na thucha anti chwa MNF chuan an party ro rel na sang National Executive Meeting High Command in alorel to angin lo theilawa FCAA 2023 dodal na total ban nei angai ta chu poi anti thu an soya Mizoram Legislative Assembly in Mizoram FCAA mangtura apomna nukir le tura sarkar angen na in omzia anei taklo awangin nukir le tura zoram mi puin angen na ataka anlantir thehun buat sai angai ta chu poi anti thu an soi MNF Party chuan dan sakei zoram mipui forest nei lava chwa tu le anin humhim na dan hluber article 371G engma lava chantir tu FCAA 2023 chu an hnol nga mangaya hemingiat nan naktuk jingda ruka changat lai dar li thleng total band an buat sai tur chu thlopa hemini a duty afe chuakte za sakturin mipui an ngen ani MNF chuan Mizoram namle sakho humhim nan he band manghian Mizoram mipuiten an hun thewa thlop na an pek vek an be seiti an soya mipui thil ti theina manga he dan thalo hi hnol ani na ataka lan tir thei tu vek an ni sherenga tuang taka he band hi nei ani ngei an be sei thu soin Mizoram chu an ta midang te thu nei na tur ni lavin an ma ni mipui te thu nei na tur ani thu an soibok MNF in total band an huai hotur hian media lama thok tu te health PHE le electric lama emergency duty te law and order ken ko tu te bong mu te sem Sinot Committee poimo a aizola kal turte BCM Committee poimo a lungleya kal turte CEO office a thok tu te le election kai noi boy pui tu te by election nei na mami district pumpui ba ka namru na changa phal na pek thlona ticket nei le in nei chiat ni that mi thila chuak tur te le district MNF sub headquarters le block in phal na apek te huam don lo ani Last year Mizo Idol season ria top 7 inti siak na result tuzon ina puan ani do na top 5 inti siak na nei chunzom ngal ani ang Mizo Idol than na hi top 10 na changin mual puya ardeng trauma hola nei chan ani a top 10 na changin top 7 than chwani in top 7 inti siak na chu karliam ta in rinni khan soundtrack manga nei ani a zanin daria ta top 7 inti siak na result puan turni in top 5 than chwa ani do na result puan zo a top 5 inti siak na hi nei chunzom ngal ani do na ni Les dia Mizo Idol than na hi adu apiang tan amuna chim thei ani a luman ero choi angai thunga TV lama changa endu tan Zonet Zolbu ka athlona en thei ani thunga heba ka hian Zonet YouTube membership le Zonet Empire te live apek chwa ani don bok top 5 inti siak na hi zan ni nei tur ni in zanin ba ka ani nga ni zana chunzom ani dona zirtop ni zana top 3 result puan ani ang Zonet buat sai les dia Mizo Idol season ria ta pakhat na chuan cheng noi ni adondon baka LBS Suzuki in scooty an pedona panina in cheng noi khat le pathum na in cheng singa adong don ani Congress Party in Forest Conservation Amendment Act 2023 a state sarkar thune na pek bel na aum an sha lo thu an soya he dan himar chak state te paldar tum na man ruani an ngai thu an soi Voina Azol Press Club Tuthar Lakhom tu te ankom na MPCC General Secretary Pulabiak Zama Chuan Forest Conservation Amendment Act 2023 chungchang chu soi antum vak to lo na in Chief Minister in ZPM Party Office Dampabial by election campaign le Sakordaya Central YMA in Khom Puiliana te asoi thar awangin hedan ni pungi mi puin chiang taka ansha theinan soi tuin hi ve atul ti asoya
hedan thara hian international border atanga kilometer za ti chu alanga hedanin ahwam lawang ati hmun te man theidan asiama chuan Central Sarkarin inkai shwaina asiam thin angzel ani angti ani thu asoi pulal biak zama chuan tuna Mizoram Sarkarin restricted tender blanket approval apechin ang may hian FCAA 2023 Mizoramin anlo pom hian Central Sarkar to Mizoram chunga aduang anga antal theinan blanket approval anlo pevereng ani theyem ti chu chut ngun turin bipuite asoma hedan siam thata hian Chief Minister soi anga State Sarkar thune na pekbel na omreng reng an huvelava rule sa po a chuang lauti asoi Pulal biak zama chuan he FCAA 2023 hi National Security and Strategic Importance chuan lama manga Northeast Minority State te paldartum na manruwa ani thu soin Manipur le Ladakh ansoi sak dudan enin ngai athatheilawani atia National Security le Strategic Importance issue te chu sarkar tan manro changkai le du zong ti theina chuan lampoi mo le thaber ani thin ti chu thil chiang ani a tunaya MPCC President Pulal Thanzara Delhi a azin tuma AICC ho tu tenen ansoi ho na Central INC le athural puite anlal huna hedan hi an ennom don ti anlo shil ni ina soi Pulal biak zama chuan vaireng tele sairang inkar kong bui chiat rei chana Chief Minister in Forest Clearance mu harwanga apu chusha thiam har ati thu soin double lane highway atlang na are to a chumi chelai siam na forest clearance lak ngai tatlat mai chu thilmak tak ani ti asoi PNE Minister pu Afroding Lian an ZPM kai shwai Mizoram Sarkar in thuneina an chan hu a kolphetha chitman an latipung lauti asoi ZPM General Headquarters Chongchai Paul chuan vo in Khan West Phaileang din thar community hall ZPM Chongchai retreat program an buat saya in khoma hian ZPM Chongchai Paul convener ni bok pu Afroding Lian chuan kolphetha a Mizoram a in todel theinan le mipui hyang nar zo ka kolphetha a Mizoram an in todel theinan le mipui hyang nar zo ka kolphetha an don theinan sarkar in thei to pan chua heti rual hian in thanma an lo in tiam to angin vo in thlengin kolphetha man ti san alani lo ti asoi Pu Afroding Lian chuan Mami district ta kolphetha khailak na sa thin tizia turin thei top an chua Bairabi Mamit West Phaileang 132 kV line chu chengwei bel thesomli point pathum senga thlunzom ani a Mami ta changa marpara thleng electric ban lian chi thlunzom ani to baka West Phaileang le marpara a substation lian bun ani a heian kumsom thum nu a pol chom zo turangai ani a Bairabi line baka hian simhuya changa West Phaileang thleng 132 kV line manga lak mek ani a hei kumin Christmas ma ati nun man be sei ani ti soin a hlotlin huna chuan pun pani atangin kolphetha andong theidona mipuiti an hyang nar to don ti asoi Pu Afroding Lian chuan dam pabial by election nei tura party pali an in beitur chu pathian mal somna ani thu asoya ZPM Chongchai Paul chuan an party beitu ti awangin pathian hena lom thu an soi theya achan chupon lama changa beitu ti awangin an chung ko a neu tur te po anin lungrual pha a party in hlokna antel ni asoyin by election nei tura po lungrual takin an tantlan thei pha ni in asoi in khomi ZPM Chongchai Paul committee member puke elrem siama na kai shwayani Central YMA shwai tu thlan tharten vo in khan mo phurna an la chan Central YMA shwai tu thlan tharten hena hian vo in tlaidar thum khan tui khwatlang Central YMA office a shwai tu kal chhuak ten mo phurna hi an hlana chungte chu President Thar Puarlan heta Vice President Professor Lalnun Tuanga General Secretary Professor Malsom Liana Assistant Secretary pu SF David Ngur Sang Zwala Treasurer pu H2 Kimale Finance Secretary pu MS Ralte te anni In Komayan Central YMA President Thar Puarlan heta chuan Mizoram le namtan thei top chua lungrual taka thok hoa ke pentlang zel turina thopuite asoma President kal chuak pulal ma chuana po in shwai tu thar te du sak mehlanin YMA malak na shanga shwai tu thar te chu thei topa joy om atum thu asoi Chapcharkut sang ni somni paruk organizing committee chu an chairman Chief Minister Pulal du ama hovin an thukhoma nakuma chapcharkut mandan turan rel Chief Minister Office Conference Hall la Chapcharkut sang ni somni paruk organizing committee thutkhom na hian member secretary Central YMA General Secretary Nibok Professor Malsom Lianan kumina Chapcharkut mandan le nakuma Chapcharkut mandan tur ruah manna asoifia ruah mandan chuan nakuma Chapcharkut mantur chu hapta khatchung o le turadwan ania mun shanshana program buat saya ani pui berni khatcha ulamwala mantura ruah man ani
ahun thuwa KTP in khom pui lian nen a in rual thina wangin kum thara chuan March hapta ni na man to tur ani a alom na pui ber chu March ni som pathuma lamwala man tur ani voina thukhom hian kut pa atan Chief Minister Pulal du ama an ruata alom na pui ber lamwal buat saidan turte official pavilion le stage siam dan turte an rela program kim chang duang tu tur program committee an din ngalani nakum chapchar ku thupuyatan zonun zemoi in remna ti thlan ani MNF Senior Vice President Dr. Arlal Thanglian and FCAA poma ramchunga an thune ina zongjong midang kuta hlan vek du na chu ramle nam poisoi na lian tak ni ina soi dampabial by election na MNF official candidate ni bok Dr. Arlal Thanglian na chuan vo in khan West Phailing Konmoi Chipui Lallen sai thale phuldung sei khwa te atloa an party meeting anin kom na a FCAA 2023 guidelines and rules thar section 1A close 2 big to Mizoram ta na himlo liber ani thu asoya hei hian ramngo in ahwam to lo turte atar lang ti asoi Dr. Arlal Thanglian na chuan hedan manghian Central Sarkar in State Sarkar phalna la kher ngai lovin international border atanga boruak Mela kilometer za huam chunga ramven himna lam kai hnoya te Sarkar lai puin tul atina le andu angin Mizoram chunga kut anron thak thei to dona hetianga ZPM kai shwai Sarkar in FCAA 2023 pumpui a adopt vek mai hian ramdan pui chung anin hum himna article 371G apalzuta Central Kuta State thune ina an pevek ti natluk ani thu soin an nam pasal tha te swal chwa article 371G thune na lek du lawa ram chunga an thune na zongjong po midang kuta hlan vek du na chu ram le nam poi soina lian takani ati upati pualin ti hlimna le inzirtir na tui khwatlang Central YMA hola buat sai chu Social Welfare Minister Pilarin Pui na man pui Directorate of Social Welfare Mizoram Upapol le Directorate of Ayush Changho buat sai upati pual inti hlimna le inzirtir na hian Social Welfare Minister chuan nule pate an upat nuwa enkol chu an tu le fate mo phurna aniti inzirtir chin le choinung nam ani angin upate chu an mani omhun nget neya upat lamhun hadam le hlim taka an pan theinan MUP branch tinin mun remchang buat sai tur le chumia na lobeng var pui turin mi puite atsa sarkar lai pui puin upate in kom khom na tur Senior Citizens Daycare Center siam chu angai poimo thule an shisel na le thil dang danga upate ham that na ngai to pui zel atum thu asoi in khom hi MUP President Pungak Lian Moyan akai shwaya upate ta na thil poimo le tangkai chi sang sang exercise all sam takalak dan ei tur shisel buat sai dan le an shisel na atana sha tur poimo dang te bithiam ten an zirtira MUP branch sompariat le Mizo Upapol Lunglei General Headquarters Noya branch pali te hena anin kom hlim na mun ti phui suinan cheng singa cheuhlan anni dampabial by election nei tura PC candidate puke zaming thangan Forest Conservation Amendment Act 2023 chu Mizoram ta na hlo omawangin adodal na atan MNF party in nagtuka total band an hwai hotur chu athlop thu asoi PC party hian vo in khan Aizol Treasury Square an party pisa a dampabial by election nei tur chungchang an clear hawa in khoma hian an party vice president dampabial by election nei tura PC candidate nibok puke zaming thanga chuan FCAA 2023 chu Mizoram le namta na himlo ani awangin suit ani le theina tura malak na apiang athlop thu asoya hedan Mizoram man ani ve theina tura assembly session in apom na suit le ani theinan MNF party in naktu ka Mizoram pum huap total band an hwai hotur chu athlop thu asoi Natia Sub Headquarters YMN Noya Vigilance and Monitoring Committee in Vain Khan Natia Kopui Chunga Masona Natho Chen Khat a Enfia Vigilance and Monitoring Committee hian takam triau pan na kong pui siam mekte Natia District Chief Medical Officer Pisa Elevator man theilote School of Agricultural Science Laboratory Building sakmekle Revenue Department Staff Quarters sakmekte an Enfia takam triau kong paving natho meka balu le triau man tura an chop chu thatok lo a omawangin manglo tur le adang ngai to turin nathok tu te an shila Chief Medical Officer Pisa a tira changa elevator man theilo chu asiam tu CR Construction Bepopin arang thei ang bera siam thaturin an shila heibaga hian cheng nuai somkwa pahni senga School of Agricultural Science Laboratory Building sakmek le
cheng noi za somriat paruk cheng revenue department staff quarters sakmek potlo in na thok tu te chu estimate ang thlapa a thathei ang beran na thok turin an cha an na tho dan chu an vil reng tur thu an shilani Congress chalayin ZPM ka ishwai Mizoram Sarkar noya dan lova le tha tol rukna a ninge ya an sha thu an soi Voina Tutswa an siama MPYCC chuan Agriculture Department noya Mizoram Fertilizer Dealers Association shwai tu te chuan nikum jun tha a fertilizer supply allotment an hu bak Mizoram Sarkar atanga allotment an hu tolo thu le tun na ya an shat puina ni lovin rel manga fertilizer tam tham tak alo lu thu an soya hei hi tha an tilo hle ti an soi Congress chalai chuan an chui zuina atangin Mizoram akut na thok tu ten lei tha man tur an nei lo la ya Mizoram Sarkarin supply ti topa Barmalam pan tura cha chwa le tho ani thu an soya chalan po omlo le Agriculture Department atanga allotment po tel lawa zorin puya da tura lak omni asoi chu uluk zo ka chuya thilom dan dik tak mi pui hne na choifia turin achang tu minister emo he thila an soilan hnember chief minister emo chu soifia ngei turin an phut ti an soi ICRFE Bamboo and Rattan Center Bethlehem Veng Thanga Mau Chungchang le Ahmandan in Zirtir na buat sai ani Ministry of Environment, Forest and Climate Change Bultuma Mau Chungchang Zirho na hi nithum chung o turani a training a hian agriculture, tourism, AHNVT, soil and water conservation, planning and program implementation, Bamboo Development Agency, State Medicinal Plan Board, Mizoram Pollution Control Board le Zirtir tu thanswa mi somthum antelani Training chung hian mau chi sang sang chin en kol le mandan te mau man tangkai theidan sang sang le ahlut na manga ezon na ngel nget siam dan ba ka mau manga sumdon na le ahlut na azira malak na chungchang te zirtir an ni don ani Peace Accord MNF Returnees Association Pamra in FCAA 2023 dodalnan nagtu ka MNF party in total band an huai hotur chu an thlop thu an soi Pamra Executive Committee chuva in Khan to Komin and Paul Matsop Shang and Soihova Mizoram Legislative Assembly in Mizoram Forest Conservation Amendment Act 2023 Mangtura tutlug na ansiam chupoyan ti thu an soya hedan hi Mizoram le namtan a himlo ni a alanawangin nagtuka MNF party in adodalnan total band an huai hotur chu an thlop thu an soi Pamra Executive Committee chuan Mizoram le namta na thil thati tu te chu an thlop zel dona thil thalo ti tu te ero an do zel don ti an soi Joint Civil Society of Mizoram JCM in nagtu ka MNF party in total band an huai hotur chu an thlop thu an soi voina an thu chu a JCM chuan FCAA 2023 du lo na lantir na le hnuk le tura phut na atan MNF party in nagtu ka total band an huai hotur chu FCAA 2023 hnuk le tura beina ani awangin an thlopa JCM po in FCAA 2023 du lo na lantir na chu an lo buat sai to a anaw pui to chin angin mizomi pui zongzong NGO sang le political party zongzong po he total band hi thlop turin an ngen ti an soi Bill Kotlir BDO le Bill Kotlir Educational Staff Association in Zirlai Tetan essay le lemziak inti siak an buat sai loman vo in khanan sem inti siak na hi high school le higher secondary school tan thupui thumun zirna hian engtin nge Bill Kotlir hi ezon na konga te thiang lim na konga te taimak na konga te le rin om na konga te danglam na athlen theyang ti man ani a middle school section tan Zirna ramle khotlang mason na ti man ni in primary section na final le thiang lim na ti man ani thunga voina bil ko clear video pisa alo man sem na in khoma hian video pu samuel lelmal so masai lo chuan zirna chu changkan na thlen tu poimo ber ani awangin zirna choi sang tura chungkwa atanga bulchan apoimo ti asoi khotini lo clear hawangu State Meteorological Center Mizoram Science and Technology Sinsia danin vo in Khan Aizola kolum Liberin Celsius degree somni pasari ani a avo ber lain Celsius degree somni pakhat ani nagtung ni lain ya chuan kolum Liberin Celsius degree som thum pani vel avo ber lain degree somni vel ani rin ani a jing dar nga le minute somni pathuma ni achwa kanga tlaidar li le minute somli pathuma atlale ang khochin clear lok na Regional Meteorological Center IMD Gauhati na mulog danin nagtuka mamit kolasip Aizol Champhai le Serchip District Munchen khata arwa sur theina za somni panga atanga somnga a oma district dang zonga chuan khwa thatura rin ani